Binance atanga poisa withdraw da karon tilang dona kan profile aking kan lu tanga chuanin payment method ti hi kan met photang P2P payment method ti hangan lut lenga kita khian kan bank details te kan UPI GPay kan UPI te Paytm kan UPI te kha kan add tanga kami kha kan add fel to nu chuan poisa miron pek na tur miron thon na tur khani dona wangki ani dona wang khana poimo a payment P2P payment method kan add zawak an back anga chuan wallet a khen kan lutang funding a khen kan metanga chuan tuna khian $1.78 US dollar khatle somsari poisa somsari paret angani chu kha oma P2P a kan lutang chuan sell hi kan metang kan filter kan metanga ta khian kan withdraw du zat India poisa in kan zia kang chengza ka withdraw dona kha chuanin ta khianin kan du na bera khianin sell hi kan metang chuan by fiat a hengan danga $100 kha kan ta hen chengza kha kan zia kang chuan chengza khi $1.225 khatle poisa somni panga angani ta a chuan ta khian poisa miron pek na tur kha kan eta UPI kha payment method a kan eta chuan sell with zero fee hi kan metang sell with zero fee kan meta chuan chat khi kan enanga ta khian chat a khian kan va message sanga kan va message sang chat tang khian sir hi sir tivel are you online sir are you online gatila ati kan va message sa an online log lo chon nga ve deuh tengai thina minute thum te chuanin tikhianin poisa choron thon felta a Paytm ka donga payment received hi kan metang tikhian aron langa payment received hi kan metang chuan that I have received the correct amount kan metanga confirm tahan send code kan phone number han code aron thleng do na ta khen kan phone number hemi Binance account kan hon na phone number a khan code aron thleng anga chumi code chu kan chuanga submit anga tikharin don hi kan metanga yan Binance atang chuan chengza ka withdraw felta a ka account na omta a chuan wallet a hen kan kal lenga funding a khian khi en ula kan refresh anga tikhian dollar khat le somriat le ti kha om kha tu na hen dollar poisa somnga pali che ka om to ni hi Binance atang poisa kan withdraw felta